Voin hi December ni somthum sang nei somni ni lai ni ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te che bai kan bu ka cheu kum sang ni somni pakhat kum thar kan lo nei ta hle maya Sri Lanka ra buaina le har san na tok lova hun limom takin man kan du sak tak meu meu cheu ani ahun lai ani bok nen American president in than chung chang hi kan ngai ven tlang hle ni na langa chu wangin tun chu ma po hian kan mi zo fa te zinga mi chuanom tak Ricky El Colny thuziak tharlam tak mai Trump's wall part 77 na kanon chiar chuak do na ni pakhat na kum sang ni somni chunga khovel mi pazinga ngai sanom bera Donald Trump Paul rintlak ta galap Paul ina ti chuatang chuan US President Donald Trump pachu kum sang ni somnia khovel mi pangai sanom bera than chuania kum tin hetiang hian Paul ti chuathin ania khovel khoi muna po cheng mek mi pa le mei che zinga tunge ngai sanom bertia zona siamani thina Donald Trump chu mi ngai sanom bera than chuanin mei chia ero Obama nu pui Michelle Obama ani thunga anni zo chia hian Kamala Harris in adot le ani Donald Trump hian kumsom pani chung khovel mi ngai sanom bera ro rel tu Hussein Obama ron lu alan ti na nia top 10 zinga langsar dang te chu Hussein Obama Joe Biden Dr. Anthony Fauci Pope Francis Elon Musk Bernie Sanders Bill Gates LeBron James le Dalai Lama te anni mei chelambi ga chuan soitongin Michelle Obama pakhat na nia chu mi zoa Kamala Harris President Trump anupui Melania Trump chu mi zolea Oprah Winfrey Angela Merkel Hillary Clinton AOC le Queen Elizabeth II te anni US Republican Party bi ka anmi ngai san beran thlang chuak ve boka ne takin Donald Trump chu Republican voters te ngai san berania za zela somli pariat parsen amua ama nei ber tuin za zela panni amu ve hramani Democrats voters te poin an thlang chuak ve thawa za zela somthum pani muin Obama chu pakhat na lania azwa Dr. Anthony Fauci ani khovel mi pangai sanom ber top te na langun ber record wong tu chu kumsang ni som pariata boral ta pathian rong bol tular tak mai Reverend Billy Graham akhania Adam chung khan voice somruk pakhat ngot top te na alang pha a Donald Trump hi voice som lang to in president ani ma khan voi li lai lo lang phato bok ani panina Christian ten kan ram tharau kan chan chu theina turin Republican hi kan vote ram ngai ani Reverend Franklin Graham USA hian Democrats thiang zaw le Republican Conservative ten sarkar na in siam chok thina Democrats an sarkar hian pathian an hoisan tlang puya tuna po hian Joe Biden hi president an nem hetani nga chuan US a Christian te din mun hi ader thong le in mitam takin an ringani Senate Republican in rowan rel chun zomero chuan Democrats te duang thalin an che theidon lova Christian te thawang ho tu an lom don ani ma se tuna hian Senate seat in thlang tur alom meka chuta chuan Democrats in nenan chanvai chuan Christian thurin kal zonga dan siam nuam ti Democrats lamin an duang thalin ron rel to dona chu Reverend Franklin Graham apoina muloka January ninga sang ni somni pakhata Georgia state Senate seat in thlang tura hian US mipuin America tharawa chan him theina tur chuan Republican candidate te an vote ngai ti in ngen na ti chuak ta hialani Reverend Franklin Graham chuan Bible arin na ngat Christian inia Georgia state a cheng ni bok chuan kan ram tharawi mun der thong taka ding me ka ni ti hriala trong trai turin pathian sipei te hui khom tur le Senate in thlang thatura hian vote ngei turin ka ngen che ani khongai takini thian te iveng te le ichung te trong trai vote thla ngei turin min tumang che Conservative ten Senate dorel na kan chan ani chuan left ho ngai dan bing tak te hi dang thei kanom to don lova tun lo nakina siam that le theina hun tha kan nei to lowang Iram chui kutain ngat megani tin thu chu asiamani Shria theu tongin Joe Biden president ani chuan Democrats hian alawa chuakin left radical agenda now titlak LGBT choicean pathian le ko khran ngei sak lo na le ko khrana chia text lak thlengin an tum le dona
tin ring lo mi illegal immigrant atam thayang ber USA lak luan tum don boka USA hian Christian te minority an ni thuai lawang ti asoi theilo ani pathumna kumsang ni somni palia President Ivanka Trump sang ni somni election z chu achiri ngai mai tun thlengin President nem nge tur chiang le huai taka soi thei pola ni lova US history break khopin President nilai Donald Trump chuan vote musang hlea Democrats le media te chuan tolol Barack Hussein Obama khan vote maktaduai somruk pakua muwa ti chuan counties zariat somsari pathum alaboka Donald Trump aero chuan vote maktaduai somsari panga muin counties sanghi zali somko pasari lai alatlinga mase Donald Trump pana chaktaka ma hruaina vote an chirmek na Democrats te ta te chuan vote chirlai choble chilati top thutani tak nuwa postal ballot maka tam mu chu bel thur ania chutiang an mu bel te chu Joe Biden a vote tu hliran lo ni le zel boka tak zet ani vote chir chun zomani le khan ballot paper an chir vote noi khat sing ni sang thum zet te chu azon zatin Joe Biden a vote tu hliran ni chhota zar mai te kha thiloi omlo berani hialo me Pennsylvania state a phei chuan vote an chir thadona Republican mi le sa te zong vote chirna tangin an hnot chuak te a ti chuan an chir that le nuwa vote an chir zong nuai nga sing ria jinga 99.4% te kha Joe Biden a vote tu vekan han ni mau mai pek boka vote chir ti top ma zong in chak takin Trump a vote tu ten man hruai zara anti top thuta an chir that vele Trump a vote tu te an bo ta veka Superman a speed aya chakin Joe Biden a vote tu hlir mai motor truck trip thum te an om chhota zot mai khania ti chuan Joe Biden chuan vote maktaduai somriat pakata muta heu mai ani chuti lai chuan rigging ve theilo county zero zali somsari pasari chi ala thunga president thlantlin te reng hian county san la tamber zia thina nia sang ni somni election a hi chuan US history siam tu Joe Biden an county zali somsari pasari chi azula thaya ole hetiang lami chu soizom du to lo mayang tuna hian Trump hian mithil ti theilam tanga nei chaw hlea Republican ama awanga tling nge ta po Trump tan engma anti du lova an re thup reng mai ani just le Supreme Court justice ruat te ngei poin an phatsan ta zel boxi Trump chuan Republican ama phatsan tu ta chu a khereng to donani tina thinrim thu soi chu khial to politician ei rule ei zonnan bera politics khelte ti rem veka tu miau si wang hian a party politician te ngei po hian Trump hi da bawon du ta ni berina lang to Republican voters lamtang nei thaber record nei mek si hian Republican politician shoi tu te lamtang nei tamang tlat lo hei hi US Republican Party tluk chiatna tur ani ngem ti chu khuara ya hriat chho thuai tur angaila Donald Trump atan hian president ni na turin kong zong chu aping vek ti na chu anilova ma se dikna sual saktu lamtang nei chau em wang hian atan kong a chho tak zet ani a cheberdonin Joe Biden hi president anem nge ni chuan Trump hian sang ni somni palia president na chu le mai ring tu an tam hlea chuti lain Trump faduat Ivanka Trump chu rin kai berte zingami ni der to bok Monday khan Ivanka Trump chuan iowa amangai thu atuita chu vele athil tuita chuan politics alu tungai ni hriat na lian te em maya ama Ivanka Trump shim po hi iowa hian ami khol lo hle mai boka apa tam voi tam tak Iowa state a campaign in hun mang thina a campaign sak Donald Trump chuan Iowa state a Joe Biden a ne ta reng bok nen chu ba ka Republican politician te tan campaign in Iowa hian hun mang na sa em bok ani US a hian politician le media le Hollywood milarten Trump hi du lo viau ma se ami pui ta hian Trump hian langai sang tak zeta Trump pakal na tura pianga asang asing atam mi puyan pungkhom zela Trump mai ni tolovin tu na hian a fanu Ivanka ile Trump fapa Donald Trump Jr. te hian nasa takin buan khur meka Trump supporters te chuan an du nasa to mai sia politics rei lo te an lu chil ni poina maklowang
sang ni somni palia Republican presidential candidate turzinga rin kai beran thlan chu zinga po Donald Trump Ivanka Trump le Donald Trump Jr. te antel le der to ani ole soibel tura tam hle maya Facebook le Twitter ho tu ten poisa tam takin Joe Biden lo puidan zongzong te po soi zau zela cha kom hlea Donald Trump pamhalak na wanga Middle East sa remna thlen bel zel dan te Indonesia le Oman te chuan Israel an do dan na hlian tum chho dan te Nancy Pelosi in Donald Trump chu White House atang a chief sama ke chua tum dan te le dang te chu soikai to hri lo mayang ole khati zong kha Ricky Elcol ni thuzia kanon chiar chu thei te chu nia kanon soi photo ngin tuna hian American president ni tura in chuna na sa hle maya tu zo nge America president in voisomli parukna tur chu tin mitam takin beng an chimeka January ni ruksang ni somni pakata US Congress joint session an nei huna achiang to turangaila achiang lo theibok US mithiam chungchuang American Constitution lama expert tak American thinkers te ro chuan Vice President Mike Pence hian thunai na sang tak mangin American Constitution huai a hian President Donald Trump hi atitling le thei tian ronta langa hetianga ni chuan American President voice somli parukna ni turin Donald Trump bok hi din mundum taka ding kan ti thei nge yang Mizo official channel clear tu zongzong te in zawaya chunga kan loma kan channel min subscribe pa min lo share sak turin kan ngen cheu ani e